Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu, amen. Ngithanda ukukhuluma namhlanje ngolunye udaba oluthinta izinhlobo zabantu esihlangana nazo endleleni. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi banokuthi mhlawumbe bangayibuza nokuthi ngiwathola kanjani la mathophiki engikhuluma ngawo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ungahleli mhlawumbe ngiqeda ukuthandaza umoya ongcwele kube khona into ayirivelayo ukuthi awukhulume ngalo. So namhlanje ngithanda ukukhuluma ngey'nhlobo zabantu ohlangabezana nazo wena empilweni yakho. Yabona, kunabantu empilweni ekufanele uba-avoid-e, ungahlali nabo. Umuntu othi uma uhlangana naye impilo yakhe ivaleke, ungasondeli kulowo muntu onjalo, because ispirit asuyahamba naso kusuke kungesona esikaNkulunkulu. Omunye uthola ukuthi unomoya awusebenzisayo, either usebenzisa umoya wesephenzini, noma usebenzisa umoya wokuthakatha, noma usebenzisa iy'lwane ezinzima ey'fike kuwena zikushuthe down kuma-breakthroughs wakho, kumpilo yakho eqhubekayo eya phambili. Lowo muntu onjalo ufuna usuke eduze kwakho, ungamu-entertain, ungalingi ufuna ukuzenza isiqhoko umuntu obonayo ukuthi impilo yakho uyayilimaza. Umuntu akuze kuphele amasonto ukuze ubone ukuthi ufike umuntu o-wrong empilweni. Within one day uma uhlangane nomuntu o-wrong uyabona ngakusasa ukuthi impilo yami ibingekho kuleli zinga njengoba manje isishintshile. Yabo, umuntu o-right umuntu othi uma ifika empilweni yakho izinto zakho ziqhubeke zibe njengalokhu kade zinjalo, kunalokho zivele zisucceed-e kakhulu. Yabo, so lolu hlobo labantu uhlobo othola ukuthi i-most yabo abanye abazazi ukuthi bahamba nama-spirit a-wrong. Yabona, omunye akazi ngempela, wena ungaze umtshele ukuthi ubani uyathakatha kanti akathakatha, uhamba nama-spirit a-wrong. Abantu labo othola ukuthi basuke bedinga ukudilivarishwa, but ngoba bona bazi angaphika ame ngentaba athi ayikho lento oyishoyo. Yabo, kanti yabo umuntu uma efika empilweni yakho kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu zimshelile mhlawumbe nagcina ngaqomana nathandana, but if uya-realize no man, this person is not right. Yabo, ngezinto oy'bonayo zenzeka empilweni yakho. Yabo, omunye uthi usanda kuthandana naye uqalwe impilo ongakazi uze ube nayo, ube nezitho ey'ningi, ubone ngisho imali isheshe ukuphela uma kade umnikeza imali, ubone nje uvukelwa izinto ezi-negative empilweni, then uyabona no, nginomuntu o-wrong engihlangane naye. So umuntu onjalo ungambekezeleli, phuma kuyena, vele umali, because ukulindile kuzoba ngaphe kwalokho okubonayo. Yabo, enye izinto lezi ey'balulekile, mina ngasho-ke ngathi kwesinye isikhathi mina angikhulumi ngento engingadlulanga kuyona, mina ngiyakhuluma ngento engike ngadlula kuyona ngoba ngisuke ngenzela ukuqwashisa abantu ukuthi babe awake. Yabo, bakhona ukuvuka. Yabo, lezi zokuthi uvuke emaqandeni. Alright, so lezi zinto kubalulekile sikhulume ngazo. Yabo, kwesinye isikhathi kuyenzeka thina njengoba sizinsizwa okunye uthole ukuthi uhlangane nomuntu wesifazane umuhle kanti unalo i-spirit. Yabo, kwawena uze uphatheke kabi ukuthi le ngane yazi uma ngase ngiyitshele le nto kusho ukuthi ngabe sihlukene ngalelo langa noma sihambe sicabene, kanti inaso i-spirit. Lesi spirit ehamba naso i-spirit esidinga ukudilivarishwa ukuze abe free, ngoba omunye njengoba ehamba naso lesi spirit naye impilo yakhe siyibambile lesi spirit. Yabo, so uthola ukuthi omunye azazi athi kunezinto ay'bonayo nawe ukuthi azenzeki empilweni. Yabo, kanti uba nje lesi spirit. So uma ifika kuwena uma uwumuntu okhulekayo usuke uNkulunkulu ekuvezela ukuthi lo muntu lo kumele umsize. Yabo, kule nto abhekene nayo, ngesikhathi ekugqilaza wena usuke ekutshengisa uNkulunkulu ukuthi this person unida umsize, umdilivarishe. So those are the problems esihamba simizana nazo endleleni. Yabo, kuyenzeka okunye uhlangane nomuntu owumfundisi uthole ukuthi unaleso spirit, kuyenzeka
sometimes kokunye kuyenzeka even ngeze spirit kuyenza even egcekeni kini sothi kini la uzalwa khona ukhona umuntu onase spirit njalo uma uke wakhuluma nosibanibani into zakho ziyascatterisha ziyafa zingakhona ukuya phambili. So those are the things ekufanele siyiqaphele sikwazi ukuthi sifune usizo la kufanele silifune khona ukuze sikhona ukuthi sisizakale, ngoba the more bazalwane silokhu sithi siyakholwa sibe sipretenda izinto ezenzekayo empilweni, yilento yokuthi soba izilima ezikholwayo, yabo, because ngike ngaba nenye topic engithe mina umuntu akayeke ukuzenza into angeyona. Yabona ene uma impilo inzima musa ukuqamba amanga uthi kuyahambeka, bangahambeki yakahambeka, and musa futhi uhamba utshela bonke abantu ukuthi unenkinga wena ethile, unenkinga wena ethile, because khona abanye obatshelayo kanti utshela bona abantu abaveli abakudonsela phansi. So lento kwesinye isikhathi iye idinga ukuthi engathi ungaba silent, yabo, but uthi speak out to God or utshela abantu abangakwazi, yabo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi mhlawumbe nomuntu la online, then uma unenamba yakho ukwazi umfonela sibanibani, ngizocela ukuthi ungilekelele la nginenkinga engifisa ungikhulekise kuyona, then akwazi ukuthi umuntu akukhulekise, yabo, ukuze usizakale, ngoba lento ukuthi sabazalwane silosithemba ukuthi siyothukulwa abefundisi bethu bamasonto, inkinga yethu leyo, ngoba ekugcineni omunye uthola akanayo leyo power ukuthi eyakhe impilo angayisiza, unalokho uzodla kuwe, ngoba le system lesetshenziswa manje ukuthi abafundisi abaningi bancela kwizimvu manje, bancela ipower yezimvu ukuze nabo bakhona ukuhamba nevangeli, of which is wrong, because uMoses wayenganceli kwizimvu, uMoses wayencela kuNkulunkulu. Uma uMoses engasayi kuNkulunkulu, ibandla ngihlezi ngisho ngasho futhi kwenye intshumayelo ngathi ibandla liyohlezi libhibhidla amagwebu ngenxa yokuthi uMoses akasazane noNkulunkulu, akasekho connected, yabo. So the more lo muntu okuyena oyileader yethu engasekho connected noNkulunkulu, is the more ezobuya abheke la kunina manje ukuthi fanele akuncele kunina. Sekuyini-ke leyo, sekuyi-cult church, akuseyona ibandla likaNkulunkulu. So that is why these things are very important ukuthi sizikhulume bazalwane, because omunye umuntu, abanye bayeke bekuchaze kanjalo ngokwesintu bethi kuyenzeka uma uhlangane nomuntu orongi, ezinye izinto phaphamiswa ngazo, phaphamiswa ukuthi uphelelwe imali noma ube namabhadi noma uphelelwe umsebenzi, kusuke kuyithunya noma kusuke abantu ohamba nabo noma kusuke ilengelo ozohamba nawo esuke ikutshengisa ukuthi unomuntu orongo ohamba naye, yabo. Omunye amesaphiswe ngamabomu, enza izinto ezamahlazo phambi kwakho, udineke vele, yabo, indlela osuke utshelwa ngayo ukuthi phuma kulo muntu, yabo. So abe ney'kandali uthola ukuthi ilezi ongeke vele ukwazi ukuyibekezelela, then usuke utshengisa ukuthi lo muntu uphuma kuyena, yabo, because ingelozi ehamba nomuntu emthandayo lowo muntu ukuthi ukhona ukuhlala naye iyamprotect ekuthenini angabi ney'kandali, yabo. That is why it's very important ukuthi impilo yakho enze introspection for yourself, ubuke ukuthi abantu engihlangana nabo kunjani, that is why mina kwesinye isikhathi ngihamba ngigcine ngithi umngana ngimfuna, ngoba ey'ningi izinto ey'wrong zenzeka la kuthiwa khona unama-friend khona, yabo. Ngesikhathi wenza into uyenza nabangani, yila kune-betrayal khona, yila kunezinto ey'ningi ezamanga, yabo. So lento ekuthiwa i-friend into engekho, so akufanele ukuthi kwesinye isikhathi ulokhu uyikhohlisa uthi khona, because uma ufoster into engeke izisebenzele, because mina ngafika lapha ekuthenini ngabe ngisayisebenzisa lento yama-friend ngoba ngayibona ukuthi ayingisebenzeli, angiyidingi futhi, because abekho abantu abenzana iy'lima nje abantu ekuthiwa abangani, yabo. Uyakwazi ukufika axoxe nawe izinto, uxoxe nawe uthi manje yilento ungatsheli umuntu, ayithatha ayotshela abantu, ahambe futhi ahlekise ngawo, ahambe etshela abantu ukuthi limbona nje lo kuyambhedela, iy'nto zakhe ayihambi kahle, kuyilokhu ubone nje ukuthi usenkingeni, yabo. Lo muntu ohleli nawe uyena ohamba
epotshozela bonke abantu ngeendaba zakho. So mina I decided no, decision engiyithathayo angiyingeni indaba yale nto le. So le nto ekuthiwa abangani into engekho, yabo, usuke nje uzenza wena into ongeke ukwazi ukuyimela futhi ekugcineni. That is why-ke mina I chose ukuthi ngenze indaba ye-friend. Ngiyeke ngibezwe abanye beyibiza ngabangani bami ngithi mina ukube bayazi mina anginaso isikhathi saleyo nto, because anybody who want to post something kuwe wrong can use that friend, can deliver some wrong things as attach kuye lowo muntu oyi-friend yakho ukuze igcine ifinyelela kuwe. So yilokho nje kubalulekile ukuthi sikudlulise ngalolu suku namhlanje. Besithini la? Besithi kafushane nje, qaphela uhlobo lwabantu osondelene nalo ukuthi aluyibulali yini impilo yakho, aluvali yini ama-opportunities, aluyivali yini i-success yempilo yakho, uhlobo lwabantu ohamba nalo. Yilokho kubalulekile. Siyabonga.